obavezno želite da vidite još videa, možete da radite svašta, znate, crveno dugme, svako već zna ko gleda ostale YouTube. Sada, što sam to kliknuo? Ne. Ovo mi se svaki put desi. Evo, vidimo. Ja sam mislila predočicu, nešto mi se sviđa. Ne zbog onih stvari, nego zbog nečeg drugog. Sada ovdje je poenta da se, ako niko nije igrao, da se što više bavimo. Sad ćete se vidjeti. Samo da ovaj tablet brže krene. Nešto danas sam ga igrao previše. Evo, gledajte, znači sad ja moram da se borim protiv ovog čovjeka. Ja, to naprijed, moja lotkice, to naprijed, no, ne, da, sad naprijed. I to, opoj, yes, idemo. I ovo je najbolja igrica ikad koju sam ikad vidio. Znači, meni se jako sviđa, nije najbolje. Ne, šta to radiš, lotkice, nemoj da se upuštaš sa mnom. Ne, hajde, ubij ga, to. Idemo opet, to. Yes, pobedili smo, lotkice, jedna moja, bravo, idemo, ovo je najbolje. Čekaj, je li runba? To, yes, sad ćemo opet da vidimo šta će da bude s ovim čakom ovdje. Ne. Idemo opa, napred, ajde, i to. Ide, headshot, to. Idemo opet. Ne, opet on to uradio. Ne smiješ ti to meni da radiš s mojom devojkom. Idemo op. Ne može. Ajde, to. Idemo, legendice. Idemo. To. Idemo samo napred. I danas moram nešto da šapućem zato što moji roditelji danas gledaju film pa ne želim da ih ometam. I ne znaju da snimam. Tako da ovo je najbolji. To. Pobedili smo. Yes. You win. Čekaj. Ne. Šta si to uradila? Rekao sam te da ne možeš. Čekaj, šta? Ne, Daniel. Hajmo da otvaramo neki chest. To. Ne. Mrzim ovo da radim. Idemo. Šta će to biti? Dobro, ovo djelo već imam, znam šta ću da uradim s njim. Imam i te mačeve, dostatne ste, hoću neku novost, bravo. I to imam. Sad ste stvarno dosadni, i to imam. Pobijat ću vas. To već neću da koristim.